chukua hatua ya kujiunga na kikundi fulani au ya kutaka kwenda kujiunga na kikundi fulani, iwe ni taasisi, iwe ni vikoba na kadhalika, katika kile kikundi au katika ile taasisi ambayo utakayoenda kujiunga au utakayohitaji wewe kujiunga, ni lazima utafuata taratibu na sheria ambazo zimewekwa na kikundi hicho. Hakuna atakayeweza kukuchukua na kukuunga kwenye kikundi hicho pasipo kujulishwa kanuni au utaratibu wa kikundi hicho. Maana tu utakapochaguliwa kujiunga katika kikundi hiki pasipo kujulishwa taratibu za kikundi hicho, lazima utazivunja taratibu hizo. Kwa hiyo, ili usizivunje taratibu hizo au kanuni hizo, ni lazima unafahamishwa. Huenda kufikia hatua ya kufundishwa jinsi ya kuweza kuzitunza kanuni hizi. Nini kinacholengwa hapa? Kinacholengwa ni ili usiende nje ya kusudio la kikundi hicho au taasisi hiyo, na pale ambapo itaonekana ya kwamba umeenda kinyume na sheria ya kikundi hicho, hatua itachukuliwa kwako au juu yako ili uweze kurejeshwa kwenye mstari wa kudumisha sifa au uhusiano wa kikundi hicho. Je, katika lugha ya kiroho kujiungamanisha kuna maana gani? Kujiungamanisha na Mungu ni kumkaribia Mungu, kumtegemea, kumfuata na kuishi kulingana na mafundisho yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipokuja duniani kwa lengo la kuja kukomboa ulimwengu, hakufika tu na kutoa nini? Wokovu. Alianza kuwafundisha. Lengo la kufundisha ni ili waelewe kusudio lake lililomleta wapi? Duniani.